Re amampong adeshipong yemamu nyina ba reba Abrabɔ Fapempong dwumadi so. Mani tu adeda se dwumadi ne botai nyina ne se ebebo a okrate asefo biara a watu ne ho asi wo so bema no kwaretrodo ne odokan afa no nomum ewo akwanuasa ahoro nyinara so. Medin de Fapempong ene ya ba National Commission on Culture mekire Ghana opodo kokuroko a yesawmu amamre amane ene adomankoma sempepedomankoma adeche ne adesan a yene eha openyin pankasa erebetwetwe nkomo esua brebi afina abrabom yedan ye ho ba yene ye mame ye mama anase obiatampa Janet Edna Nyame ena erebetwetwe nkomo yereba sisia omanga de she emamu nyina akwaba sani amachire mu deda no ene ye mame eye obiatampa Edna Nyame ena erebetwetwe nkomo wa Abrabɔ Fapempong dwumadi so mama emo akwabo oba eda wasu se oje yo fel so yo wada woro mase ka eye obiatampa Janet Edna Nyame a na yere ka hena na ebekese ne Fapempong ogina so de bobra kra ene de yo medase na meso mefasa penya isurama ahwefo ne etiefo nyina so akwaba eba dwumasom yi so sane wo kan e ka se obatampa Jane Edna Nyame Jane Edna Nyame ye ticheni wakwa ahomijie mu actually there for nearly 40 years. Now, at the training also, I started those days, middle school, the JHS, SS, and then to the tertiary, and that's the technical university. And I'm the choir gym. And to share, she said, teacher Nima, and I know she, and Imam Penny so Nyame papa se obepa mama ba be hwe sa ase ye ahwe amamre ni amane so na am se ma de kire mu ni nyina so no na me wo cancer classroom de na so di titiro no na me kire cancer first degree home economics enti ka emiane no a ye ntima fra no na disefo no and I'm more about so me what accredited university no so I'm dean of the applied arts and liberal studies on social san juma titu and I just say kaya mamre ni amani asane mani na wintimi enyina kwa san say ko hono na e kire nkoda no adepam sene ye textiles batik tie and dye sculpture ceramics painting and na sofoni nyina ya de anekoso enti e ma mani chi sa enyema no ho ne nyeyemu na se nyesa hakra na bank e bia mitimi ditu anamo e kwa animu kakra se fa de pamo ne asefo enti eno no ye na dwuma semu na me obata nso a me oba nyamenya dum enum asese o nyina e mpanimfo o nyina ye wo madwuma enti yenka se nkoda bi e ma pe e me ma miensa e ma bi edo nyame asese ya nyame atum odi me abetra so ya ye hwe amamre ene amanesu mo na wo busuam yemfa ne se wasa kanfo de ana isa asuna aguna eduana ne ne akeka ho wo gba busuam ben yo me da se mi ye yukuni mapa na ye ko amamre mu a ana abakosemu a me na na pa na yuko hene a o ma se fre na na ko fi domfe a o fi atwuma ko bia na me na na no ne ko ni bi ko tra o ma enti bo ma e na se ma ese bi fi but ni chi pa e atwuma ko bia na me yuko ni mapa so ete se wo oyoku abuhye mu ne brempong na oyoku pesie mu hene na
aduam poforo ntwukonkore hene aketewa na mbrempong kyredom akosachi a odi eye okuma kweten ya no masabe mpanga aduasa wani odeng ne ani ase deng ne ntokwa odeng ne mpata deng ni sesone oti ekonwire brawire ne krawire homa so opemsu akwagira mu atachiri fa wire nchembedu atara machanfo ya ne konye kona de shekronkron piao na nyame din nyame no oye one ayi kantete anchi wanyame ana ne din pa esante manga bakose mu no one ne bo abusua na Ebio ba akan mu ne dia nyame ne timi fi bia ba enkranes amuna ho de bodi ba ko ya na chese wo nyina ye efi line ba ko mbati ho ne de ntesa ukokwewa obenye nyame upasante benye nyame ukopno benye nyame enzima nyame wo ho eti se bi mi papa na di nyame ene de to me ena eno anti mi papa di ene nyame ho make say we nyame bre ku fe anyway eti ansa na ba be ye ochirechire ni ntete we ben ena ufa mu wo mo frase a ususu se brofum ye be ka say prepare wa amamrem me da se me mo frase no me maame eye methodist ni mapa nanso school am ko nyina aye Presbyterian school if you must say the core training college me call me we were Presbyterian Women's Training College. Wow. Na me feel say Presbyterian tete no aboa me because e hono tete ne ka say Presby school ana basin tete a na ye kan tete tete a se be enye ohye but e prepare ma wo ye disciplined. Enti am say enye be bin kasa ye mo mana mo nti obi mo no aya na sa tete no bom ho boa me say na make an kasa ye bibia mo no bibia se me wo ye bibi a se bi ene sa tete ne fa kwan mu a na bibia go uproot kakra enti me feel say sa school na me koye boa me we say primary school nyina teacher for presby nyom ne ade fi say me the course training college ni nyina ka ho bi na ahemfin tete bi so frɛ mu ana ahemfie de ne de nyama ebi beba na mpa mo ususu se obi nim hwe fa National Commission on Culture ho den poten na obeka fa ho de a kyerɛ ne se ne man panyin susui ana wosi gina se obete wasoe yi ene botai poten a wode si wene so da se bebre mse bo asoe enfie kakra a retwem 1990 na ebebo ade na mse botai a si ni so a wo de te asoe ni se ye ga na ya mamre ne ya manie se bi ni se yi na kwa ye twetwe ti esi enya eko bi a abibia no wo bebo ho ban na wo ma kyerɛkyerɛ se ya mamre ni ya manie ni yenye ni se ye mfanto ha ye to ha enye yie enti asoe ye tituru ni se ga na mamre nyina ye hwɛ se amamre we ekofo amamre we eye na adenti na ye niema se na ye betimi aboa amma ya kyerɛkyerɛ niema kankan ye nkete esia na ye mrantie ma no enti asoe ne botai tituru an se ya mamre ne amane ye bebo ho ban na ya da na di amagana fo ene abrichefo nyina so ahu se Ghana ya mamre ene oma de hye senia monitu ai no banyin se yere kukuru mponi ne ebeso a aprokuma eregu nhirani mpo na tiwkum okwadue yi na ebeso abribra yedan ye ho ba ne akachi ne dos adeshipon ye mamunyina kwa baby o reba Abrabɔ Fapempong dwumade so sabre ye besan akoye mame ho na akotua nkomo no so mama wadawuru mo se wo hwe botai a
mpanyin gyina so edito asoe na wohwɛ baabi a ɔman yi wɔ mprempren a wosusu sɛ saa botae no abɛm ana that's it. Met me aka sɛ ane any day. But I need be abem sunset. The shot, your mamma ready a man here, be a old man. You it's me a book, be who by pa. Amma, she say, if you know the yet, Juma, a boy of the brains. You've been so a whole man, you to me and ye, send ye fata, let's say. We did say, and also crack a home beating us, ye, sunset. What's me, ye na. True, 100%. Memo, yeah, so if you're not baby, what you are, near tree up and near sense. None near airport, ye, no, so it's me, Ashimukina. Ama, or no, any monons, so it's near. Etty, I say, the enemy took for my senior son. Your mamma, you didn't know what. They are young, Yashimukina, and the views of her, ye are to my detail. nti ne we sa na wo hwɛ a ye ato na jeje wo Ghana won say ye kan mamra ya na first no ebi nfu say ya so ya fa twene a ye bo na ye sa no eketene bo ma ne ne ka ho no kwa na ya mamra da bi ye woni ma bebre a eche say we ye Ghana ni won kasa ye wana monti woni ye won ti mefra waduane die mu yen festivals ne ade ayeye ni nyina ka ho bi ena ma ye hu se Ghana ni na eto de bia ne e kwa chiopa na nsen no wo hwa yen kasa ye ene ye ni ye bia ya ayeye no ya enye ense Ghana ni enkankankankanka ene wo hwe emrantie ma ne ketisia fona anamo bi o hon ma wo tu kasa bi a wo muka ahosiesie bi a wo musiesie ya na se bi eyai asua atra so Ghana force and obi see your global village yen kase bibia enye Ghana bi enye papa da bi eye papa na nso so yen ye de na ye wo no eno na sese ye ma ye ni komo ye ma ye ni je yesre mo aketesia broni mu ye wo the art of dressing be bi ni honoma eni se wo ma epia ni se wo ma obi ho kankanka na hihye wo inside ye na ho ye nsa ho ye komo ni ade ye betimi ada na di na mo ye fa se ye bofo so be enum sa na ma na ye besre se mama ye nyinto enum nyina ka ho na enum aspect no ana ama Ghana ye se ya mamre na ya mane ye ya to na jeje mu ususu se den na ekofa sa obi be say taste for foreign products no at the bomb no in the first place tini nyina ye globalization na mum se ne efie so ye betimi ahye ye ho kesinkiti se ko le memo wo di aduane house up for what time waka ko why we na so ebia ye nye no no ye ba kofa amano ne de nti enya te akwara na ne se ase a wo ma ne ye fie de na o ba ka so ni tini nyina so e fa be free yen about time say yen hwe say ye ma no ye betimi de say nduane bi ahye wo mase na etimi wo mo na dakro bi we de obroni de no ba akotwam a na ono so afa ne sa wo hye adekan ase a alphabet first letter edikan we say A for apple the last letter we say Z or Z for zebra Nyame bi say emu bi anywhere o Ghana ususu say yen educational syllabus na ngasa ana yen hyehyɛ pon a ye de kyerɛ den e say breadu say yes sa make say be 90% ana em say ahyase no the educational system no and ama ya be wies near ya wies amri you can say it was bookish and went to me and see the anka profile rattle profile back
anko na chese school no anko bi enti say that time no be school na say be one bota sheshet anko tena officer na chese anko school enti no ka ho bi na edi yenya san say ahyase no I don't know whether colonization whether with say na bro so say na ye den yo ene ma sa eyi ne kai chi they say emra so say ye ni abaye ho so I'm saying education service on the reforms be brave ba na ka wo hwe yen cultural policy no mo pa e wo mu say and the development of the curriculum for schools the commission should be part of it now so I'm saying and she said na ntimi anko Sophia hyese no enti ye behwa na we aba beto na say na wo kan anka bia a for a fruit na organ ha mango na say a mango bibi te sa and then apple ne bi ebi akutu na ka ma to me na ma ka ya dream na me ka na hyese de no e ka ho bi na di yenya no say ma yem fa yenya adwen bi say bi pie ye obroni de bi aye papa na ye Ghana de enye papa e ma e ko ya dream na fei nam say eni aba ye ho so aye hu say kana ye wonne ma papa say ne ye ka ho asem ni nyina enti educational system no say na wo kan minim say changes be brave eba enti with time no ye ni be ba ye ho so ama yetimi a kire nkoda no ama wo manchi Ghana enema no so atomuye Monica sa sabri ye ka Ghana amamre Ghana manne ne keka ho a pempi wo ka hinsem kra ene Nyame fa ya amamre ho ne binum susu ni se o mojasem ne abosomsem ne nipakum no ne keka ho ususu se sa Nyame no so no kware bi wo say titi no de ye nyina ya meto de but say yete say first no na ye say bi ohini wukura yetimi di nipa ene gya no kwan ban ho bi da but yete eno no sa no ena ye gidi say na ye koso ya ene bia eni say ye amnim say nan so ye nye say moja kura na mo say di gya no kwan say ne odwan wo ho aponchi wo ho akoko wo na nye nipa but eno ni de na make am me no yeti we ye hu bi da ti enim say ne koso kura mpanimfo eyi nakwa na amamre bi wo ho no a me feel say na nka ye ya na itimi bo ye ho ban bibi ti say bragro titi no na ye ni nsunsanso no na emma nketesi amafo no ntimi nkwenye mprewasem nkonyin ten san say wo kro bi mu na say wo hwe se ne yishira anase yechima enkoda na ye won na wani beje ho say na be na musu meye bi krobofo em so mo ye bi dipo ne ade no ebo enkoda no ho ban efi prewanyin nyinsan e ma ne tnas twen say ye be ye no dipo anase ye be ye na sechima ana ye be chima no ama ono nso so adru emman mu ma say daachimbi se ne suku no obekọ awie na obeware a waware nti sa mamre ni nyina ye yi na kwa na ka ho bi na di yenya no bi no feel say na e wo kan na mo feel say e ya abosomsem anase bi enya abosomsem ni esese yetimi refine no me ye yi no ye betimi a refine no ye dada no ma e ye ne yo which is camp for Ghana usomsen no na some de bi edi kakra minim kwan e fa so e hu se we ye nye beifo eno de wonu asem na e me de se asoe bi wo ho no ma ye hwe se ye betimi ayi nakwa ye betimi atu ase na sabi o onipa na ebu aten bu ho no kra nipa ko no o ni hwe ya do hu se bi nipa we beifo na eno an se wa ye pani wa ye abrewa ni ana wa ya kokora ni ye bi mfa kwam e bi a dementia bi a na ye de bi ato no so enti za ye ni nyina emwaye e wo ye amansem
say you best nipa bi kwa tra baby say mo de mo ya be for ti mo de mo ntena ha enso sanso ne say o ma de hye moni tuai ye mpanyin se 7 pengaduasa uhu krotwi amansa wasi atimu mabu wada bencha waso ya no kura da mramare gwan a o misa ne kase na ne o ma ne se ye mame obiatampa ohuro komokom katabang de ne ho nsantrem gwan awia ketekete mamansan de media ne jesuru ko bosetu ya trembu ya furum patatu ya so mpenga duokron akron ne achi mama Edna Nyame na ehia o Abrabɔ Fapempong dwumede so yere dan ye ho ye ba ne yere bewie re amampong ade shipon ye sama makwa babi o reba Abrabɔ Fapempong dwumede so na sene amani tuai no eye nshira soronko a efi eye ne wofi bon kwan kasa se ye nya ye mamme obiatampa Janet Edna Nyame e wodwumede so mama sabri yesi eye afimu ebise obenima na se match bosomede na just say wear Ghana, eat Ghana, drink Ghana, breathe Ghana, walk Ghana, in short consume Ghana. Uso be saying she said to them afi yo me da say em say asye a ye hwe ensra hwe amamre ne ensano dwuma so a Ministry of Tourism, Arts and Culture and so the sineni so say say march yidru a obebo sa dewru no e fa ye duane tie ho ye ntema fra ye nsra hwe ene ne keka ho nyina ayi bebre activities bebre wo ha ekoso sa abosume na ye nso yaso ye ha ne de ato ye ho so say ye nso so ye bebo ye ntema fra ho dewru ai kan we Ghana na fe it Ghana nti bosume ye bo ho dewru pa hihye gidigidi ye hwe se ye betimi aboa ama ye ntema fra mu ene ye ntare hye mu ne nyina ama ya Ghana fo na ye yi dada no a foforo na ya kwakofa ne wo ayi no ye yi na kwa kakra na ya fa ye ntuma kama ye fra we GTP on say e kama ye bo ye ntuma fra ho dawuro busume ama Ghana ni bia ate se ye ntuma ye kente ye fugu ye batakari ne ka ho ni nyina efe na odi ko bebia so bia ni chi ho enti ye nhye na afoforo nsumra mo me ho no so tobi obi be bisa say okay money yo ne edikan obi be bisa say ye wo abosom dumien wa afinum na esuma sembeng na hye obenima na match echinti a match nkua na ye si hodidi yo me das say match na Ghana ye nya afa ho de ye bedi ye na etoso edusia ensia say nam say ye nya fa ho de wo match no mu nti edru ho no na ebinu kra to de Ghana month san say bosumi no mu na ye nya ye fa ho de enne ne sa sunti na say ye pese ye kaka ye ho enema bia ya na ye refi eno nchire say match nko na say ye hye Ghana ntema nemo match no anabosume miensa no ne edi esi ho say ye kaka ye ho say Ghana fo bibia ye Ghana bia no moma ye ninye ho eno no sa abosume no krampo no ehye mu kenama emma odo a ye wo a sese ye de ma ye ma no ehye mu kenama a ye beka say sa manti so wo de wo no Ghana kra nye bosume do Ghana obi bia mu no menye Ghana obi be bisa say ye ka consume Ghana yi na yen asoma ye da so krade am afi abriki so be say eno de say na meka no eye nhihye ya ekoso na msesese no anomon bi ya yetu se ne be ya sa ne me nyina ebetimi ayi na kwa na ya edua ye mu na edua ye board ye bro ye maize na ekeka ho nyina
ne aye no Ghana mu ha na empo se ye ne betumi de bi akọ ho a twa fa se ne chocolate koko ye add value ye de bi aka ho ye ne chocolate ye ne drink na ye de kọ yetimi ye we ne nyina na ye hu se Ghana ye ne ye woni na ye de we aka ho ye we aka ho ye we aka ho nti ye de kwa e be ma wo mo so ani age ho ne chocolate is say and no be can say okọ program bi wo Korea ohu chocolate ya twa Ghana chocolate obi akwa no no yi no be say almost had and say this one is good we you fine oh wo mani je ho na ya mo ho da wuru na ya nya obeda ya enti emra so say ne ye kra bebre no ye beti so na ne ye betimi aye wo ha no so ye hwe ne enye and I say 1D 1F a whole lot even individuals kra minimum baba mu obi chocolate wa ye ne kama we are customized what we need to so no dia bro adenti ne ni say ye bo ho da wuru ye mo ho da wuru no mo hu se Ghana obi ka ye obi titi obi ka titi obi chire ye wo ne ma papa associate mi bo ho da wuru ama afoforo ehu na wo no so ba ye tubra beto no mo de ko yes ye so ye be ko na wo mo de na ye twa ba na ye kan Ghana mamre ne amane ne ade a minim se ye be na ma so nkwa chiri papa ntanti ebibidro won tanti mo mbate wo ho wo ho pa mi wo kwa brochira enuro ni bi wo ho ma me kra ya na minim last madam for if UK ba o do hand ma drop you nam say there was Ghana drop you mean business nam say mention da was London no ana me no e bi wo ho na ho no nam say o mo ho da wuro se ne han mo ye e bi wo ho ye nyumaku bi no mu wo ho a nhihye mu kra no se wo yare na ukọ ayaresabia na ebia yamfa ne se o the receipt ba na nkrata e kire se una akoto aduru na nanka o se wo ma refund na biribi ma won hihye mu no we se ukoto bibiduru ana eduru bia haban wo ma ene na ye wa uka commission no ana se asuaye no ewo nhihye bia won aben won haban mem no me aden so ebe pagya won ewo ye amamre mu yo me da say I'm say traditional medicine ono oma baha I'm say initially na omo ne commission wo din sa wo so but emre ni begu mu no eno na aye eyi kakra na oma baha no ma I'm say ye ni wo mu din sa wo so na eno na chi no mpo no kra na eno ko hospitals and na say wo ko training medical doctors na was ye training binom in herbal medicine wo ko hospitals ni bia dey wo mu wo ba bia doctor wo te ho no herbal na say herbal experts enti sa o ka say bi obi twadro herbal medicine na ye ma na yi dia am say me nyi ndi papa me ni mom say ye listing one NIA mu a but it's say ka ho ye nya doctor ni a wo te ho wo kire say abenro we ni ye na dey tin o prescribe mo obi dia any say ye tua enti me fi say sentence National Health Insurance Ministry of Health ye to one more because say ye timi anya opepase ye betise doctor for wo mo wonim die wo ye haban room a adenti ne say ye de ka ye list of national health yare be sorry fi se me kura na me di mu akweten ye mabu ya ye hwewa ye do ye pewa asem ye sua bribi afu nchen e kese cheye leadership skills kakra mfa se nyama be ye num bi a obi pese onyin be ye se wa obedi so a secret be na de be man say you can penny near one some dia na say be start if be shasi fi baby ni nyina ye say wo be ye disciplined say wo go school a wo be hwe say ne wo sua bia na ye kire wo bia no wo koso na wo sua ne ye wo benya ahofama e de amma dwumadie bia wo die na watimi aye na waye ne ye na bibi say commitment eno ani ahofama no watimi aye ne ye na moreover no so say odo sonko dwuma bia wo ye no nya odo fama no kan ye ma Ghana so what Ghana ha na say wo ndo Ghana na me fi sana say wo fi ha na wo ndo Ghana na onya aye Ghana ni papa me bra me ko school kakra bi sakra me da so afra ne mum
near war inter-basic cultural festival and inter-second cycle institutions cultural festival near there. Yeah, the Kenyan and Chene young nomine, Winsem, Nyumpa, Emma Yedogana. Usu says, I don't know that's all what now say. He say, you before. Na say sikasem ti ama ya twintwen so kakra Ghana Education Service aya wo mu yebi na nanse ne ene won sa wo so ai ne wo mu din say yam so ye won district cultural officers wo enti wo mu nyina betimi edi sa wo so na ya hwe na district bia adi mum say enche na what say ya National Festival of Arts and Culture enti ka afi we ya yesimo no SSC a DIFAC, District Festival of Arts and Culture. If we are now a Regional Festival of Arts and Culture, SSC a Shemukina. Yentimi yen American Sessica 70. But me say if he some requiem say get fund one more boy assembly senior deno. Kakra the be culture no. Mummy yen fama assemblies and only district offices. Na yenshemu because me come be any pe bisa me asem na dey na district festivals and na say inter schools cultural festivals yenye mo me yenshemu kena ye mo ho no ma boa titi mofra ma no bie wo ma dream o ya mamre ne ya ma ne ho ma sa odro na ye ka ho asem etimi boa me hyemu me she ne a wo kan mo kena say me a me ti hei na me fera de simo bia so nam sa mo nhihye yeso na me ko school what share me as a me can treat no money ade and eja say me kasa kakere nti commission ye mamumo na omanga de she madawroma sabre ye mame obiatampa Janet Edna Nyame na ye nya no Abrabɔ Fapempong dwumade so no emse ne okay eno nkyere se be yere gya obri bia de ato commission no nkwa so oman rebetumpong a ehase fi ankura so ene nti obia nhase mfi ono ya ne fi na nya da bia na ye betwen so obi mra no metu ye mfu ansa na ya ye mama wo bribi etwato a ye de besoro se ne meka ne se Ghana for mumma oman yi ho asem hia ye obi na to ne nwom ya bedu Boma Paradise Dramatic kwa se mummi enye ne ebetumi biara emfamo aye my Ghana na Ghana be ye yi a ejina me wo ene me so ba akofo ntimi nye enti ye nyina ye nye pampamu so mumma ye nya odroson komo man na no ane ba bia ye wo ye ni ba bia akọ Nyame mfasa ma to yire nche bi sisese ya ye ko won twetwede ensuo na da he no mo na ye koda mumma ye nya odro e ma man na ye be ye nyina ye mfa Ghana eni ye nim kane se Ghana ene oman a ye wo se Ghana mama Benjamin Shrao era wasi sanda wasi bio mama de she banyin se anamom se ware se den kre kopie abobura no enti brenti enne de ne ye de besi ha ya ka echi ne doso edin de Fapempong na ye mamu nyina mo ne hwe ama mo ne tia ade she